laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du فهذه قصيدة الفلانية لأخ عبد الله السلفي في رد على الخرافي أحمد التيجاني ابن المختار الكنداري هداه الله تعالى. joman miɗo yette miɗo me kisal mi toroman tati mirɗonulal ɗum ɗon tuma feƴƴi mi fandorangol konngol feññinde fenande gorel. joman miɗo jortorma ballal feññinde penale nge'el bewngel ɓingel muhtaru no innitira ahmad tijjani sikokina jal nder leydi gine kundaro bajar himo ŋura mo holori hekkirgol himo watta mo yewtira gimɗi pular himo yuɓɓa fenande mo ñinnana jal heɗolam ɓingel muhtaru hulu jomma selu wiide ko ndirimingol hiɗa tacciti dande e keci fiɓi hino luttani ɗum gurdan e kisal ash'ariya piɓol dewe malikiya ne'agol suufi tijjani duɗal wano masino anana goɗɗo e fiwe mare kadina ko ɗaynitagol haɗuma nyembinde ko maliki konka piɓol e dewal ma newde teral nayo timmiri maliki nyembo hisa wota taccutu dina ko laawi najal kori andu yo suutere fuuta ado tijjani heɓede no jokki dewal jibina tijjani ko ɓawo giral sappo e go'o fawi fecco giral cappanɗe tati fauno e giral sappo e ɗiɗi si o hewti lajal tijjani no natiri fuuta umar fuuti yunde fuutornomo kisal jibina fuutiyu ko fewndo giral sappo e ɗiɗi e wamun duɓol awa fuuta jalo lollirde solatul fatiha mon ɓurnali giral yetin si tawi adinoɓe dañal tijjani ko tijjanin keɗatal selli e hadithi nulaɗo me en yo hiskisiyemo ala re'ugol ko hoodi kuruji ɓuray ɗiɗi faw sowanede baraji ko haylinugol tijjani kamonna ɗum woni ton ko penale e dow timminɗo nulal miɗo andiya andi ko fefindagol fena fewna mahi tijjani ɗatal o wirdumo on sowanama ɓural henda kiwangal ɓe giral aronal ka jawahira nyoge mo rentini wi perdimo no accitingol laawol ngurdan kala neɗɗo yehi mere si wona jogitiɓe ngo'ol wirdol kala julɗo no andi ko qur'ana ɓuri mawnude dikru e hewde ɓural wiwɗon qur'ana guluji jowi laawol o wirdu ɓuraymo ɓural wiwɗon mo fiɓa o wirdu ko e qur'ana jeya alanamo malal kala julɗo fiɓi ɓurnaɗo yo histimminno nelalngal attolajal tijjani sali hodi junu wi'i maranama dewal timmano nulal ɓurnama bukhari kasengo hadis cellal shartiji si sellingol yewtan si bukhari yeta hadis tijjani ko fillina koyɗol himo wimo hi'imo nyalande tenen haylati e kufru danyaymo malal abdul wahhabi no seedi e on tijjani fenowo e jomanulal wodaka amen kukuruwa mon humeteɗo mo faljirta konngol qur'ana e sunna e fahmu salaf men holori tugorgol kadewal si awi wahhabi ko sinci ɗum abdul wahhabi awi fenugol ibnul qaymi ma karamo ko mum dañanoma giral jeego fawngal qahtani men hino atti ɓen qahtani wonino giral nayaɓal ɗum ɗo hino ɓangina fenugol ma dow sunna ɓe dambirɗa jammal wiwɗa kala julɗo no fottani wi wahhabi kala sli ala cellal
wi'uɗa kaburuji mo irtifusi julirɗe jama haɗi juurayagol. miɗo huli wata taw tijjani e shi'a ko soƴata innirta pottal wi'ugol mamo wanno ambargo nder makka walanɗo yoni fenugol. tijjani e shi'a no majji yoni anyugol ɓe madina e makka dalil. albani wona tijjani e fi ajjo fillo ko ala tugalal. albani wona tijjani e fi ajjo fillo ko ala tugalal. ɓe yimɓe hadis anyugol ɓe yoni bide anke ko malkisire darngal. qur'ana e sunna ka fahmu salaf wasimi masiɗɗo ka gaynitagol. si a humpa ko abdullahi bari salafi komiteli mile yanke jeyal. timmi juldow timmirɗo nulal timmi juldow timmirɗo nulal timmi juldow timmirɗo nulal jomam miɗo yette miɗo me kisal. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.